Nesiartink prie manęs. Yapma. Nurimk. Ne demek deva yok? Kaip tai jos čia nėra? Bu yalana inanacak kadar... Manai, aš tokia kvaila, kad patikėčiau melu? Memur bey. Pareigūnė, tokios merginos čia nėra. Olsaydı görürdünüz. Jeigu ji čia būtų, būtume ją matę. Halimiz ortada. Mes neturime ką slėpti. Deva! Deva. Deva, korkma! Deva, aš čia esu, tai Paneliai nebijok. Pek, išeikit, labai prašau. Pasiimsiu tave iš čia. Atsiliepk. İpek Hanım, buraya gelin. Prašau išeiti, neapsunkinkit padėties. Gitmiyorum. Niekur neisiu. Gitmiyorum. Neisiu, aišku. Benim kardeşim. Mano sesuo čia, aš tą žinau. Be jos aš niekur neisiu. Gitmiyorum. İpek Hanım lütfen. Paneliai Pek, nurimkit. Vurdum ben seni. Šoviau į tave. Kanıyorsun. Tu kraujuoji. Burası neresi? Kur mes? Av köşkü. Medžioklės trobeliai. Niye getirdin beni? Kodėl atnešiai mane čia? Ne yapacağız burada? Ką mes čia veiksim? Diyeceğiz. Lauksim, Neyi bekleyeceğiz? Ko lauksim? Bizi bulmalarını. kol kas nors mus ras. Isır şunu. Neturiu telefono. Įsikask. Ką tu darai? Pala, pala, pala. Dediğimi yap. Daryk, ką sakau. Biraz ödemiş. Šiek tiek skaudės, Ama birkaç gün bet per 2 dienas skausmas praeis.
Eskisi kadar Skauda acımıyor. mažiau. Ką tu darai? Çok haklı. Netekau daug kraujo. Bunu buraya... Žinai, kas bus, jeigu nespausi žaizdos iš visų jėgų? Kanım Aš toliau kraujuosiu. Kan basıncı. Nukris kraujospūdis. Tansiyonum. Pulsas taps vos užčiuopiamas. Önce şok. Tuomet mane ištik šokas ir Sonra da... Ir kas? Ölürüm. mirsiu. Bastırırsam... Jeigu spausiu žaizdą, suteiksi man laiko. Bizi bulur. Mus kas nors ras ir nuveš mane į ligoninę. O jei nespausi, laikysi savo žodžio. O silah nerede? Iš kur gavai ginklą? İpek içeride mi? İpek vis dar ten? Evet, Taip, ten. içeride. Jeigu policija užeis vidun, Ararlarsa da tai Deva'yı bulurlar. ras Devą. Arama izni bu kadar. Jie negaus çıksa leidimo taip basit greit. arayamazlar. Neįs į vidų. Orada ambulans... Gal netoliese matai greitosios automobilį? Hayır, Ne, yok öyle bir şey. nieko panašaus nematau. Ben bekleyeyim Man mi? laukti ar važiuoti? Gideyim mi? Tedbir olarak Dėl biraz viso daha pikto bekleyin, palauk, kol İpek İpek çıkana išeis. kadar. Sonra eve Tuomet geçersin važiuok namo ir lauk manęs. Emredersiniz. Kai pasakysit, beje, turiu naujieną, Gildžemalis susitiks su italų įmonės atstovais. Toplantı çek etmiş. Susitikimas rytoj. Jo viešbutį. Aklınca müşterilerini Jis nori nuvilioti mano klientus ir apsunkinti mano gyvenimą. sokacak. O beni hiç Gildžemalis visai manęs nepažįsta. Ama ben onu annesiyle Bet neilgai trukus tanıştıracağım. pažins. Cemal. Džemali. Cemal. Džemali. Jis nekvėpuoja. Çok az. Turiu nedaug laiko. Benden kurtulmak Čia tavo istiyorsun. paskutinė galimybė manim atsikratyti.
İpek Hanım. Panelė Ipek, paklausykit. Jeigu nesiliausit namų šeimininkai, parašys skundą. Lütfen. Nasıl ya? Kaip tai? Bir de böyle bir Tokioj durumda ben situacijoj suçlu kalta olacağım. liksiu aš? Dieve, padėk. Meldžiu, padėk. Ya lütfen ya. Prašau, Lütfen bir şey prašau, yapın, ne apieškokite olur. jų Ay, namus. Ne olur. İpek Hanım. Panelė Size Ipek, daha önce de söyledim. jau sakiau, Bizim negalima apieškoti namų, nes neturim tam orderio. Bence daha fazla Gal jau gana? sormasan artık. Aradığın kişi Čia nėra merginos, kurios ieškot. Ya ne olur ya. Prašau, Ne olur. prašau, evlenin, juk ne sakau, olur, aš įsitikinusi, kad mano sesuo čia. Buyurun araca geçin. Einam į automobilį. Ben şimdi gidiyorum. Aš išvažiuoju. Gidiyorum ama... Išvažiuoju, bet žinau, kad mano sesuo čia. Ben bunu sizin Ir tikrai jos nepaliksiu. İpek Hanım. Bizi zor... Panelė Ipek, prašau nieko nebesakyti, liaukitės. Gülcemal'i ara. Skambink Gülcemaliui. Paklaus, kur jis. Padėkit. Padėkit. Deva. Deva, Gülcemalis medžioklės trobeliai. Padėkit, jis sužeistas. Ką? Ką? Jeigu nepaskubėsit, jis mirs. Kas jam nutiko? Kas? Vurdum onu. Aš jį peršoviau. Vurdun mu? Peršoviai? Nasıl vurdun? Kaip? Bırak. Paleiskit. Nepaleisiu, paleiskit. Ne. Ne yapıyorsun? Ką jūs darot? Ką darot? Žiūrėkit, kad ji nepabėgtų. Kaçıyorum. Jei šovė į Gülcemalį, Öldürmeyi... reikėjo jį pribaigti. Sen hangi akla hizmet kendi Kaip drįsai başına pati iş priimti yapıyorsun? tokį sprendimą? Polisler Jei olacak policija olsaydı galėtų ben padėti, niye seniai bunu būčiau akıl prašiusi pagalbos. Manai, aš tokia kvaila? Benim kardeşim... Mano sesuo įkalinta to vyro namuose. Benim elimi Supras, kaip jaučiuosi. koymadınız. Tamam, gel. Gerai, sėskis. Tamam. Oldu. Gerai. Peki alabildin Ar tau mi pavyko? kardeşini? Išlaisvinai savo seserį. Nerede Deva? Kur Deva? Sana Juk sakiau, Kardeşini niekas zor jos nelaiko jėga. Onu bulsaydın bir... Net jeigu būtum ją radusi, ji būtų atsisakiusi eiti su tavimi. Evde yangın çıkmış. Ten kilo gaisras. yangını ya? Koks gaisras? Bakın ben kardeşimi Pažįstu savo tanıyorum. seserį. Ben kardeşimi Jei gerai şu ją kadar pažįstu, tanıyorsam eğer, Deva o sukėlė ayda gaisrą, norėdama Cemal'i pabėgti. kendi elleriyle yaktı. Bütün bunlar senin Čia tik varsayımların spėlionės, ar ne? biliyorsun, değil mi? Bak İpek, Ipek, sana evimi aš tau açtım. atvėriau savo namų duris. Çocukken olduğu gibi Rūpinausi seni tavimi koruyup kaip savo kolladım. dukra. Ama bir daha benden Bet jeigu dar habersiz, kartą ką nors böyle bir şey iškrėsi be mano yaparsan žinios, Yalnız. liksi viena. Deva. Netikiu, kad Deva nenori iš ten išeit. Annemin bu konuda... Nesuprantu, kodėl mama taip mano. Ya ne zaman... Kai šnekam apie tą vyruką arba važiuojam į jo namus, mama eina iš proto. İçine girilse annem deliye Kas dönüyor. jį sieja su mama? Annemin o adam... Manau, kad jį kažką slepia. Bizden bir Tik şey nesuprantu sakladı da ką. Eminim. Bilmiyorum ama elimden Nežinau, benim bet gibi džiaugiuosi, kad düşünen mąstai biri var kaip bu aš. evde. Arman bak. Klausyk, Armanai. Benim bir şey yapmam Turiu ką gerekiyor. nors daryti. Benim Deva'yı Noriu kendi pamatyti gözümle Devą. görmem gerekiyor. Göreceğiz. Pamatysim rytoj. Yarın. Nasıl? Kaip? Bana bırak. Aš to pasirūpinsiu. Sadece Bet svarbiausia, kad mama nieko yapacağız. nesužinotų. Beni buraya getirdiniz ama... Apžiūrėjau pacientą, bet nieko negaliu padaryti. Teks važiuoti į ligoninę. Aslanım. Į ligoninę nevažiuosim. Kan takviyesi Šefe reikalingas kraujo perpilimas. Čia perpilkit. Olmaz. Negaliu, ponė Gülcemalį, nejuokaukit. Netinkama aplinka. Be to neturiu nuskausminamųjų. Anestezi. Man jų nereikia.
Yapamam. Negaliu, ponia Gildžemalė. Jūs net laikysit. Bunu ben Kartą bandžiau tą padaryti, bet ponas Mustafa Pehlivanas buvo Mustafa Bey'in ant mirties hastası ribos. bilmiyordu. O zaman yapmışsın. Jeigu pavyko, tuomet pavyks ir dabar. Buvau jaunas, buvau drąsesnis. Jūs to net laikysit. Patron. Šefe, nurim. Kas tas Mustafa? Jeigu atlaikys, atlaikysiu ir aš. Ben ilk defa Buvau peršautas ne kartą. kanı buraya Atveškit kraujo. Gerai. Perpilsit jį čia. Gerai, kaip pasakysit. Başlayacağım senin merhamet. Nereikėjo jo gailėti, Deva. Kaçacaksın işte. Galėjai pabėgti, turėjai galimybę. Kaçacaktın. Haber var mı? Kas naujo? Gülcemal'i mi merak ettin? Nerimauji dėl Guldžemalio? Etmedim tabii ki. Aišku, ne. Anladım. Supratau. Ihlamur kaynağı. Išviriau liepžydžio arbatos. İç biraz. Atsigerk, rahatlarsın. atsipalaiduosi. Elbiselerini... Atnešiau tavo drabužius. Ihlamur falan Nenoriu istemiyorum jokios ben. arbatos. Gitmek Noriu iš čia istiyorum. išeiti. Bunu ancak Gülcemal... Čia Guldžemalio karar sprendimas. verebilir. Çekip gidebilirsin. Galėjai neden pabėgti, gitmedin? kodėl nepabėgai? Çünkü ben onun Nes gibi aš ne değilim. tokia kaip Ben jis. kötü Aš değilim. geras žmogus, ne Kimseyi žudikė. öldüremem ben. Gülcemal... Guldžemalis taip pat geras žmogus. Dieve. Bu adam hepinizi Tas büyülemiş. vyrukas jūs visus iškerėjo. Ya da gücününle parasının Arba esiri mi tapote oldunuz įtakos acaba? ir pinigų įkaitais. Bizim aramızda para... Pinigai ne mums sonra rūpi gelir. mažiausiai. Bunu zamanla... Ilgainiui tą suprasi. Niye çalışan değil misiniz? Kodėl? Jūs ne jo darbininkė? Değiliz. Ne. Neysiniz o O zaman? kas? Onu da zamanla Ta taip pat öğrenirsin. sužinosi. Yok. Ne. Benim burada o Aš čia kadar taip ilgai niyetim nebūsiu. yok. Ispanaklı mantı nedir ya? Kas daro koldūnus su špinatais? Mantı Jie skaniausi su mėsa. Prie jų labai tinka grietinė su česnaku. Tai nepranokstama. O kadar. Taip, bet šefas norėjo nustebinti savo klientus. Deja, jam nepavyko. tavrını, tarzını falan katması gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Paklausyk, Hiç gelmesin. nenorėjau eiti į restoraną, bet İyi ki gelmiş. nesigailiu. Ir aš nesigailiu. Abi. Pone, duokit porą lyrų, pasimelsiu už jūs. Eik iš čia, jaunuoli. Pone, bet aš alkanas, prašau. Arkadaşım, Bičiuli, prašau eiti iš čia. seveyim ya. Pone, gal jūs duosit? Kardeşim. Vaikinė, eik pagaliau, liaukės. Ką tu darai? Juk jis alkanas. Dėl Dievo meilės, negi nesupranti, ką jis daro. Bak sana para veremem. Klausyk, pinigų aš tau neduosiu, bet jeigu tu alkanas, pamaitinsiu tave. Tamam ama kardeşlerim de Aš turiu brolių ir seserų. Kur jau ne, jis turi brolių, seserų, dėdžių, tetų. Var bunun. Çağır kim Tai varsa pakviesk hepsi visus, gelsin. tegu ateina. Omerai, ateikit. Gelin bakayım yürü. Hadi. Eime, eime. Şuraya. Štai ten. Doğru hadi. Eikit, Geçin bakayım şöyle. ateikite čia. Yarım alabilir miyiz? Pamaitinkite juos visus. Bana yok. Priimsit mane? Gelsene. Ateik čia, ko ten stovi. Gerai, kur man sėst, Giulendam? Ateikite čia, ponė, sėskitės. Gel otur. Eikš. Yanlış yapıyorsun sen. Nederėtų taip elgtis. Onlar. Nemokau tavęs, bet Jie vaikai ir jie alkani. Sen açlık. Ar žinai, kas yra alkis? Hiç gece aç. Ar bent kartą ėjai miegoti alkanas? Açken nasıl üşür insan? Bilir misin? Žinai, kai būna šalta, kai esi alkanas? Aš žinau. Biz çok kaldık. Mudu su broliu dažnai nakvodavom gatvėje. Çok üşüdük. Mums būdavo šalta. Ben çok özledim. Labai ilgiuosi brolių. Dönsek mi? Gal grįžkim? Gömsek mi ya biz de birer tane? gal paragaukim ir mes?
Pažvelk, kaip jie valgo. Aš taip pat užsimaniau. Pone, pamaitinkit ir mus. Allah geliyor. Ateina pamišėlis. Viskas gerai. Prisikėlė. İyi misin oğlum? Ar gerai jautiesi, sūneli? Netekau 5 iš 9 gyvybių, mama. Liko 4. Ev çok is kokuyor. Namuose tvyro dūmų kvapas. Bu gece havalansın. Naktį vėdinsime kambarius, o ryte sutvarkysime Biz de namus. sana yatağı buraya Paklojome lovą čia. Bana bunu yapana bedelini ödeteceğim. Tam kieno čia darbas teks atsakyti. Ödet. Gerai, Ödet hadi. atsakysiu. Git beni polise şikayet. Pranešk policijai ir būsiu nubausta. Burada kalmak. Verčiau kalėjime supūsiu, nei liksiu čia. Sen oranın nasıl bir... Jeigu žinotum, kas yra kalėjimas, tai bučiuotum grindis. Cezanı Būsi nubausta, burada. bet liksi čia. Tamam bırak. Çıkın. Gerai gana, eikit. Oğlum Sūnau, ben kalayım en aš azından. liksiu čia. Hayır. Ne, Bu kız cezasını ji bus çekecek. nubausta. Bak burada su Neikit čia, net jeigu manysit, kad aš mirštu. Nedaug dieve. Bak o Ką yüzden tu kalbi, jeigu merdėsiu, aišku, neikit. Çıkın. Eikit, Çıkın. išeikit. Ne yapacak? Ką man darysi? Ben değil. Ne aš, o tu. Gel buraya. Ateik čia. Al şunları. Paimk. Ne zaman hangisini vereceğin yazıyor. Užrašyta, kada vartoti vaistus. Sana mı? Turiu tavimi rūpintis? Sen açtın Juk tu mane sužalojai. Yarayı açan Kas kas. sužalojo, tas ir pagydys. Şu battaniyeyi Apklok açsın. mane. Ve senin hiç mi vicdanın yok? Visai neturi sąžinės. Kalpsiz misin? Tu beširdis. Kalpsiz. Beširdis. Söküp at. Seniai neturiu širdies. Keşke seni Reikėjo palikti tave numirti. Bırakmadın ama. Bet nepalikai. Bakmayacağım sana. Neslaugysiu tavęs. Sen bakmasın. Jeigu neslaugysi, aš mirsiu. Deva. Deva. Levan'a bana ihtiyacı var. Deva, aš jai reikalingas, negaliu čia likti. Hiç gelmeyeceğim. Ar grįši? Anne. Mama. Anne. Mama. Hiç gel. Mama, ar grįši? Babam. Tėtis liejo tiek ašarų. Bizi çok Mes sušalom. Mums šalta.
Labai šalta. Labai. Hiç gelmeyeceğim. Ar grįši, mama? Mums labai šalta. Labai šalta. Labai. Hayırdır bu yüzün? Kas, ko taip žiūri? Yok bir şey. Nieko, šefe. Her zamanki Žiūriu kaip visuomet. Bugün surat Turim būti asılacağız. stiprus, susimk. Yüzünü topla. Söylediğimi Radai ginklą? Buldum. Taip, radau. Abi bu kız silah. Kur jį gavo pistoletą? Bugün de öyle. Šį kartą vėl likau gyvas, Vefai. Vurdular. Likau gyvas. Ama şimdi Ir sıkıntı. tuoj kai kam keršysiu. Zafer Hanım müşterileri. Pone Zafera Pašėl sužinojusi, kad Devos eskizai padėjo nuvilioti jos klientą. Hadi çıldırtalım. Išvarykim ją iš proto. Bir şey yapmam lazım. Turiu ką nors daryti. Labadiena, klausau. Merhaba. Labą dieną, sujunkit mane su ponia Zafera, tai skubu. Pone Zafera dar netėjo. Ne zaman Kada jie gelirler? ateis? Deja, nežinau. İyi tamam o zaman. şahsi Supratau, numarasını tuomet verin. pasakykit jos asmeninį numerį, aš jai paskambinsiu. Ji gerai mane pažįsta, aš Mertas Čekiras. O müsaade edecektir. Mert Çakır benim adım. Negaliu pasakyti jos telefono numerio, bet pranešiu, kad skambinot. O telefonla yaptığın bütün Mano brolis žino, kam skambini. Yani boşuna vermedin. Jis ne šiaip davė šitą telefoną. Düşsün ya ne olacak? Tegu yani? žino, kas čia tokio. Sakıncalı bir Aš araba tik yapmadım. skambinau. Dün geceden bu sabah... Ar vakar vakare kažkas nutiko? Ne oldu? Kas? Ne bileyim en azından... Nežinau, tu nežiūri man į akis. Dün gece. Bakıyorum ya. Žiūriu kaip ir vakar. Birlikte eğlendik diye... kimin Nesijaus suçlu kaltas dėl to, hissetmene kad gerek yok. pasilinksminom. Suçlu falan hissetmiyorum ki. Nesijaučiu kaltas ir tai nesusijęs su tavim, Gülendam. Aš nusiminęs dėl visos šitos situacijos. Čia net ne mano drabužiai. Noriu eiti į miestą, žmoniškai apsirengti, kvėpti gryno oro, Gülendam. Gali suprast. Ne bileyim bir hava alırım. Sıkıldım Gülendam. Tamam anladım. Gerai, suprantu, tu teisus. Ben de bakacağım. Aš taip pat noriu apsipirkti. Važiuosim kartu. Bakarız şimdi. Aš galiu važiuoti vienas, Gülendam. Galiu? Kaçacağım da. Baiminėsi, kad pabėgsiu? Yok. Ne. Arabanın anahtarları... Juk žinai, kur automobilio raktelis. Taip. Yakınlarda... Netolies yra prekybos centras. Biliyorum. Žinau. Tamam. Gerai. Görüşürüz. Iki.
Görüşürüz. Iki. Il magnifico mi piace tanto. Questo è qualche cosa che pensi? La qualità è grandiosa. Questi non sono tessuti. Tai ne drobė, o meno kūrinys. La signora Deva. Panelė Deva tikra menininkė. Artista. E questa Ta menininkė nuo šiol dirbs jums. quella che vedrete d'ora in poi. Šie eskizai vieninteliai Non pasaulyje. sarà un'altra così al mondo. Tikrai. Buon appetito. Skanaus. Grazie. Ir jums, ačiū. Pirmą duokit svečiams. Prašom. Quale cosa? Kas čia? Ačiū. Įdomu. Interessante. Getir bakalım. Duokš. Mescolate. Išmaišykit. Gerai. Questa bevanda. Tokio gėrimo niekur negausit. Icono che sia kiwi. Taip pat geriu arbatą su kiviais, bet šis su apelsinais. È un prodotto Turkai šį gėrimą pamiršo. Credo. Manau, jis vertas daugiau dėmesio. Si merita. Buon appetito. Mėgaukitės. Ačiū. Ragaukit. È buono. Gardu. Ha un sapore particolare. Neįprastas skonis. A me anche, Puiku. a me anche mi piace Man taip pat molto. patinka. Buon appetito. Skanaus. Ir jums. Grazie. Brolau, galim pasišnekėti? Con permesso. Atsiprašau. Žinoma, prašom. Grazie. Senti, a me questi mi piacciono Sì, un sacco. è Sono magnifico. bellissimi. È Look at this. bellissimo, mi piace molto. Šefe, dar kartą peržvelgiau pasiūlymą. Neredeyse maliyetini. Įkainiai nedideli, beveik neturėsim pelno. Teklifi biz verdik ya. Tai patys pasiūlėm tokius įkainius. Taip, bet klientai susižavėję, gal reikėtų prašyti daugiau. Vefa bizim paraya mı? Vefa, ar mums reikalingi pinigai? Ne, šefe. Ama ticaret Bet čia juk verslas. Bu benim şahsım. Tai mano asmeninis reikalas, aš neieškau naudos. Güttüğüm bir iş değil. Mallar biraz ucuz. Gal mūsų įkainiai per maži, bet aš tik noriu pamatyti mamos veido išraišką. Ji bus neįkainojama. Pamatysim. Negali būti. Hem de bu kadar. Taip greitai. Burada haberler. Čia naujienos greitai sklinda. Neetiška vilioti kito verslininko klientus. Diyeceğim. Bent aš taip manau. Etik anlayışım yoktu. Nežinau, kas yra etiška. Matyti. Etik, Etika, ahlak, moralė, dürüst ticaret. sąžiningas verslas. Bunları sana Norėčiau tau anlatmak paaiškinti, isterdim bet ama eğitim almak Jau için per vėlu. yaşın hayli geç. Eğitim ailede bak. Įsilavinimas suteikiamas nuo vaikystės, bet mama manęs nemokė. Bana bak. paklausyk, Benim olan gviešiesi visko, kas priklauso man. Liaukis, nes nukentėsi. Juk žinai, kad aš negyvelis. Nieko nejaučiu ir nieko nebijau. Pone Valdi, Buongiorno. Labadiena, labadiena. Görmek beni çok. nusivyliau išvydusi jūs čia. dispiace molto vederla qui, signor Valdi. Siz buraya biz de Aš jūs pasikviečiau ir pasiūliau patrauklius įkainius. Noi vi abbiamo invitato qui. Avevamo preparato ottima affare. Signora Zafer, lei ha ragione, ma il signor Gungemal ci ha promesso che avrebbe prodotto tutti questi tessuti alla metà del suo prezzo. Sì? Zafer Hanım haklısınız ama Pone Zafera, suprantam jūs, bet ponas Gildžiamalis pasiūlė 2 kart mažesnius įkainius. Delirdim mi Ar sen? tu pakvaišai? Böyle fiyat Negali siūlyti tokių įkainių. Jau pasiūliau. O zaman size Tuomet kötü bir turiu haber liūdną vermek naujieną. zorundayım. allora abbiamo una brutta notizia per voi. Gülcemal Bey Ponas Gildžiamalis jau kelias paras zorla laiko panelę Devą savo namuose. Deva Hanım'ı evinde alıkoyuyor. Signor Gülcemal tenga signora Deva in questo punto e senza sua volere. Kendisi benim sadece Ji ne tik mano dizainerė, aynı zamanda bet ir mano globotinė. Deva non è solo la mia progettista, ma anche la mia figlia spirituale. kendisi bana Ji vadina mane mama. anne diye hitap eder. Lei mi chiama mamma. Yani Deva. Deva Gülcemal için tikrai nedirbs ponui Gildžiamaliui. Signora Deva non può fare niente per Gülcemal. onun için Jis jos neįtikins. Lei non può disegnare niente per lui. Gülcemal Ponas Gildžiamalis negalės jums teikti jokių produktų, o malları nei üretemeyecek. paslaugų.
Lui non può produrre questi prodotti qualsiasi prezzi si dà. Vai. Çevir dediklerimi. Yarın akşam hepimiz... Išvers, ką pasakysiu, rytoj jūsų visų laukiu savo namuose. Domani sera vi aspetto a casa mia per la cena. Deva Hanım'la orada tanışırız. Susipažinsit su panelė Deva, sužinosit, ar laikau ją jėga, ar ji pati nenori išeiti. Rytoj viskas paaiškės. Signora Deva, e vedete che è senza forza o no. Sonrasında da Tuomet pasirašysim sutartį. Dopo mettiamo le firme. Sabırsızlıkla Nekantrai laukiu. orada olacağım. Atvažiuosiu. Larionio Šis susitikimas baigtas. Iki rytojaus. Ačiū. Grazie. Iki. Grazie. A domani. A domani. Ciao, ciao, grazie. Ciao domani. Sudie. Ciao. Patron Šefe, gal nereikėjo to žadėti? Kızı yemeğe Kaip įtikinsi tą merginą? Ne anlatacak Ką jie jiems pasakys? Kız seninle çalışmaz ki. Ji tau nedirbs. Nepamiršk, kad vakar į tave šovė. Çalışacak. Ji dirbs man. Yarına kadar. Duosiu laiko iki rytojaus. Kam? Kendime. Sau. Patron bir tek... Šefe, nesitikėjau to išgirst. Bet išgirdau. Yarın akşam. Rytoj herkesin Deva gözünün önünde. vakare visiems pasakys, kad nori dirbti man. Pamatysi. Bak göreceksin. O jeigu nepasakys, O zaman hazır. tuomet paleisiu ją. Annem de alır gider. Ji išeis su mano mama. Garana bütün reçelleri Paimsiu uogienę ir džemą. Gerai, mieloji. Yani bu kadar işin arasında... Ir taip turime daug darbo, ponas Gulžemalis dar paprašė iškepti pyragą. Kahvaltı istiyorum dedi. Ne yapayım? Jis nori tokių pusryčių, nieko negaliu padaryti. Dukrelė, paskubėk. Asıl iş Šiandien turime daug darbo. Gulžemalio kambarį sutvarkiai? Silinmedi. Silin. Akşama Jeigu ne, tai sutvarkyk. Jis grįš vakare. Bet pirmą turiu sutvarkyti ir išvalyti šitą spintelę. Tamam kuzum. Tamam. Gerai, mieloji, gerai, aš tuo pasirūpinsiu, eik. Kıza nasıl baktı? Kaip įsikalbėjo tą merginą? dedikodu yap. Neskleisk paskalų. Aşk olsun. Ką jūs? Dedikodu Čia değil, ne hoşuma paskalos, gidiyor šneku benim. nuoširdžiai. Gülcemal'in gönlü aşk Noriu, dolu kad olsun Gulžemalis istiyorum. įsimylėtų. Onun yüzü hep gülsün Kad visuomet istiyorum šypsotųsi. ben. O kız onun o güzel kalbini... Deva görsün supras, istiyorum. koks jis geros širdies žmogus. Olacak Duok ama ben Dieve. inanıyorum. Tikiu, kad taip nutiks. Aš irgi. Günaydın. Labas rytas. Labas, labas rytas. Geldi mi Ar Gülcemal? Gulžemalis grįžo? Jeigu grįžau, aš grįžo ir jis. Hadi o zaman Gerai, tuomet hazır edelim patieksime kahvaltıyı. pusryčius. Elindeki ne? O kas vokė? Gülendam'ın düğün fotoğrafları. Giulendan vestuvinės nuotraukos. Ką tik paėmiau. Hadi bakalım. Pažiūrėkim. Siz bakın. Žiūrėkit, aš turiu darbo. Yaraya tuz bastım. Užbėriau druskos ant žaizdos, ar ne?